kurumau Tuhan ta alu meriah uku meriah kalukur kutupung aku iya kenteman Nina o talawas kuruma Tuhan Genduari enggo kami ije Tedis di pintun gerbang Jerusalem O tak kurumau Tuhan tak alu meriah uku Ramaku je kerina suku ngatakan bujur bandu Tuhan suara si perintahkan lu Ijen danari meraja Israel ngerunggui rakyatna O tak kurumau Tuhan tak alu meriah uku Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ketuahan maia sira ibas gelar Tuhan Ipasu-pasu mekini rajan sira Kini rajan bapan tadaud Alleluia, Alleluia, Alleluia. Yesus kap Raja Krina Idoni Enda Turang ras senina Itegu-tegu kesah sibadia seh kita kubas wari sembelin enda mekap wari raya Yesus Kristus Raja I Krina Tinepa Idoni Enda Ibas sada acara penutupan tupung memperingati 60 tahun Konferensi Asia Afrika di Indonesia Mindo Raja Arab gelah min itu kur kempa ia luah menbabanna ku negarana luah sini pindonenda kai jering parira ikan asin tape rikut peras pagi-pagi tanah karo nina sengget Presiden Indonesia megisa janah megahakapna megi pemindon Raja Enda bas ukurna dinar belas sebagai Enda merhat kelkepei Raja Arab Enda pangan khas Indonesia janah ritkut kape pangan khas kalak karo Enda kesempatan ekspor atena tapi kenca iorati Kepala staf rumah tangga Raja Arab man sekin situhuna luah Enda makai turikan luah Enda kepeikan luah pemindon berutarigan i tanah karonari sirdahin bas istana kepresiden Bapak nande turang rasenina Enda mesada gelarna salah sangka, salah duga. Injil bas warisi sendah encidahkan uga lit telu kalak entah telu terpuk jelma
si nokohi Yesus si sangana di atas kayu silang. Ngolah-olah si pemena mekap krina pemimpin-pemimpin nina bagai nokohi ia. Kalak si daiban selamat kena. Ya, selamat kena gaman bana. Adi tuhukinnya Mesias. Adi tuhukinnya sini ipilih di bata. Si peduakan enda pasukan tentera bagenda kanina nokohi. Adi tuhu ko raja kalak Yahudi nak selamatkan lagi bab. Nusur ko bas kayu silang nari. Si petelukan mekap sekala si jahat si silangkan ras ia. Makin Kristus ngengkonak selamatkan dagi bamya janah kami pe. Teluna terpuk jelma enda ina tempat belas raja kai kinengkau. Sini bayangkan raja mekap kalak si belin, kalak jago, kalak si megegeh, pahlawan, si banci nelompat ia das kayu silang nari ku teruk. Dalam Yesus mati pemelakan. Maka teluna terpuk jenis jelmandai dalatek nang dangi Yesus, maka ia reguna nelamatkan manusia. Perban ia di atas kayu silang mati kai perlawanan na. Maka kerina kai sini ajar kena. Kai sini bahanna gedang-gedang geluhna. Empepalem kalak si sakit.